byasaga nk'aho ibintu byose bihindutse ubwo uwitwaga Justin Nsengiyumva yagirwaga minisitiri w'intebe. Itangazo ryatanzwe na guverinoma y'u Rwanda rigaragaza neza uburyo ki Nsengiyumva Justin perezida wamugiriye icyizere maze akamujya minisitiri w'intebe. Uyu yasimbuye Dr Edward Ngirente wari umaze kuri uyu mwanya hafi imyaka 8 yose, kuko Dr Edward Ngirente yagiye ku buyobozi bwo kuba minisitiri w'intebe ku mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2025. Muri Nyakanga ku itariki 23 nibwo uyu Dr Edward Ngirente yasimbuwe na Nsengiyumva Justin. Nyamara muri shakomeje kwibaza Nsengiyumva Justin ni muntu ki gizwe minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda? Uyu mugabo wagiriwe icyizere na Perezida Paul Kagame ni muntu ki? Ese yizeye amashuri ashobora kuba yabamwemerera kwa minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda? Niba ibintu bigenderwaho kugira ngo umuntu abe minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda? Kuri uyu munsi tujya kugendera kuri byinshi mu bigarukaho kugira ngo umuntu yemererwe kuba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Namwe mu mashuri akomeye cyane umuntu agomba kuba yarize, ibikorwa aba yarakoze kugira ngo uyu muntu ahinduke minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo yakoze, aho yanyuze, uko yitwaye umunsi ku munsi, nibyo tugiye kugaruka uyu munsi. Mwibutse kuri kumwe nanjye Odette Uwingabire Akirukanyamibwa. Benshi batekereza ko kuba minisitiri w'intebe ari icyemezo cyoroshye cyane ko uyu nguyu ntagatorwa n'abandi bantu, ahubwo ni perezida w'igihugu cyangwa perezida wa repubulika umutora. Ese hagenderwa kuki kugira ngo umuntu bamugire minisitiri w'intebe? Naye mashuri adasanzwe umuntu agomba kuba yarize kugira ngo abe minisitiri w'intebe. Ese Nsengiyumva Justin ni muntu ki wagiriwe icyizere na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda maze akamujya minisitiri w'intebe? Yize amashuri angana ate? Yavukiye he? Yakuze ate? Abaye hate kugeza amagingo angahe? Byatumye perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda amugirira icyizere maze akamujya minisitiri w'intebe kugeza amagingo angahe? Mbibutse neza ko abanyarwanda dufite minisitiri w'intebe ari we Nsengiyumva Justin. Ese hagendewe kuki kugira ngo uyu mugabo bamugire minisitiri w'intebe? Hari impamvu nyamukuru yari gutuma se wari minisitiri w'intebe bamukura kuri uyu mwanya? Ibi byose tugiye kubigaruka mu cyegeranyo cy'uyu munsi, aho tugiye kumenya byinshi kugendana na politike n'imiyoborere cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo bagendera bagira umuntu minisitiri w'intebe, impamvu bashobora kuba bakora minisitiri w'intebe bagashyiraho undi, na zimwe mu mpamvu zishobora kuba zatumye Justin ari we muntu watoranyijwe kuba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Zimwe mu mpamvu rero zigenderwaho kugira ngo umuntu abe minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda ni impamvu nyinshi, ariko hari impamvu z'ingenzi zishobora kuba zigenderwaho kugira ngo umuntu abe minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu ya mbere ni ukugirirwa icyizere na perezida wa repubulika. Minisitiri w'intebe ashyirwaho na perezida wa repubulika kubera icyizere amugiriye mu bayobozi, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Bigaragara neza ko perezida w'igihugu runaka yakugiriye icyizere akabona ufite ubunyamwuga n'ubunyangamugayo, aho ngo ba wemerewe kuba minisitiri w'intebe. Perezida niwe wenyine ufite ububasha bwo kumuhamagara cyangwa kumwirukana. Ni ukuvuga ko minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu bitandukanye nta muntu wemerewe kumwirukana usibye perezida wenyine. Impamvu ya kabiri igenderwa ishobora kuba yatuma umuntu aba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda, ubumenyi n'ubushobozi mu buyobozi. Umuntu ntabwo ashobora kuba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda adafite ubumenyi n'ubushobozi mu kugena no kuyobora. Umuntu agomba kuba afite ubumenyi buhagije mu miyoborere, ubukungu, ubucuruzi cyangwa n'ibindi bijyanye n'iterambere rusange, burambe mu mirimo y'ubuyobozi cyangwa ibikorwa bya leta. Ntabwo ushobora kuba minisitiri w'intebe udafite uburambe mu mirimo ya leta cyangwa mu buyobozi bwa leta. Ubu bushobozi bwo kuyobora guverinoma no guhuza ibikorwa bya za minisiteri. Kuba minisitiri w'intebe birasaba neza kuba ufite ubushobozi bwo kuyobora guverinoma no kuba washobora guhuza ibikorwa bya minisiteri. Ikindi kintu cya gatatu gishobora kuba cyatuma umuntu bamujya minisitiri w'intebe ni uko ari umunyarwanda wujuje ibisabwa n'itegeko. Nk'uko biteganywa n'amategeko, agomba kuba ari umunyarwanda ufite uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa. Kuba adafite dosiye y'ibyaha by'umwihariko nk'ibyaha bya ruswa, ibyaha byibasira inyokomuntu cyangwa ibindi bihanishwa gufungwa burundu. Iyo umuntu afite dosiye y'ibi byaha, byaba ari ibyaha byibasira inyokomuntu, ruswa n'ibindi byaha bihanishwa gufunga igifungo cya burundu, uyu muntu ntabwo ashobora kuba yaba minisitiri w'intebe. Ikindi kintu kigenderwaho kugira ngo umuntu abe minisitiri w'intebe, kuba ari umuntu ufite icyizere mu muryango nyarwanda. Wowe udafite icyizere mu muryango nyarwanda ntabwo ibi byose bigenderaho kugira minisitiri w'intebe. Kuba atarigeze yitwara nabi mu muryango, mu kazi cyangwa mu nzego za leta. Kuba afite imyitwarire iboneye n'ubushishozi mu gufata ibyemezo. Uba utari umuntu ufite ubushishozi mu gufata ibyemezo ntabwo ushobora kuba wagirwa minisitiri w'intebe. Ikintu cya gatanu bagenda bari kugira umuntu minisitiri w'intebe, kugendera ku itegeko nshinga ingingo y'116. Itegeko nshinga riragira riti minisitiri w'intebe agena gahunda ya guverinoma akayishyira mu bikorwa.
ayobora guverinoma mu izina rya perezida wa repubulika. Ni ukuvuga ko minisitiri w'intebe aba umusirikare mukuru mu buyobozi bwa buri munsi kandi akorera mu izina rya perezida. Ni ukuvuga ko ibi byose iyo ubyubahirije ko aba minisitiri w'intebe byose byakunda. Ni nayo mpamvu rero Justin Nsengiyumva ibi byose arabyujuje, niyo mpamvu agizwe minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Muri make rero hari ibintu byinshi abantu bagendera bari kugira umuntu minisitiri w'intebe. Ikintu cya mbere kigenderwa ni uko umuntu ari umunyarwanda kandi w'inyangamugayo, ufite ubushobozi mu miyoborere, ufite uburambe mu nzego za leta cyangwa mu bucuruzi, utarigeze ahanwa n'icyaha gikomeye, wizewe na perezida wa repubulika. Ibi byose byakomeje gutuma dukomeza kwibaza ubundi uyu Justin ni muntu ki, yakoze iyihe mirimo, yakoze iki cyatumye perezida w'igihugu cy'u Rwanda amugira minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi reka nanone tugaruke ku mirimo yakozwe na Justin Nsengiyumva ishobora kuba yatuma uyu mugabo ari umuntu utoroshye. Uyu yabaye umwarimu n'umushakashatsi mu bukungu, yabaye umushakashatsi n'umwarimu mu bukungu mu Bwongereza no mu gihugu cy'u Rwanda, aho yagaragaje ubuhanga mu bigendanye n'igenamigambi ry'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Uyu kandi si ibyo gusa, yabaye umuyobozi muri minisiteri zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka 2005 kugeza mu mwaka 2008, umunyababanga uhoraho permanent secretary muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Kuva muri 2008 kugeza muri 2011 uyu mugabo yabaye umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburezi Minadig. Yagize uruhare muri guverinoma y'uburezi no kongera ubushobozi bw'amashuri makuru mu gihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi uyu mugabo yabaye umuyobozi mu bukungu n'imari. Ibyo gusa kandi uyu mugabo nk'uko tubivuze yabaye umuyobozi mu bukungu n'imari. Uyu mugabo yabaye guverineri wungirije muri banki nkuru y'igihugu Benel kugeza muri Nyakanga 2025. Binagaragare ko uyu mugabo avayo kuri izi nshingano maze agahita aba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Yari ashinzwe igenamigambi ry'ifaranga, kugenzura imikorere y'amabanka no kurinda ihungabana ry'ubukungu bw'igihugu. Uyu ni umuhanga cyane mu bigendanye no kurinda umutungo w'igihugu ndetse n'umutungo wa rubanda muri rusange. Uyu kandi hari imirimo ikomeye yakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza, akoze imyaka irenga 10 mu nzego za leta y'Ubwongereza. Mu mirimo ikurikira: Office of Rail and Road, umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe igenamigambi n'imari. Yashinzwe kugenzura ishoramari n'imikoreshereze y'amafaranga ya leta mu bikorwa remezo. Ahangani turi kuvuga mu gihugu cy'Ubwongereza. Department for Work and Pension, yakoze nk'umusesenguzi mukuru w'ubukungu. Yateguraga igenamigambi ryo gutanga inkunga z'imibereho ku batishoboye. Uyu mugabo sibye n'ibi kandi afite byinshi yakoze birenze aho ngaho. Uburezi afite n'uburezi buhambaye cyane, afite amashuri menshi amwemera kuba yaba minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo afite PhD mu bukungu yakuye mu gihugu cy'Ubwongereza, Masters in Economics Policy Management. Iyi ni university yakuriye muri Makerere University ahangane mu gihugu cya Uganda. Si ibyo gusa kandi uyu mugabo afite Bachelor in Economics yakuye muri kaminuza y'u Rwanda y'Ubutare, ubwo ni ukuvuga muri Huye. Uyu mugabo si ibyo gusa kandi nyuma y'ayo mashuri angana gutyo kugeza ubu ngubu ni minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Yagizwe minisitiri w'intebe na perezida wa repubulika ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 yahawe inshingano zo kuyobora guverinoma, guteza imbere ubukungu bushingiye ku bumenyi no kugena icyizere mu mitangire ya serivisi za leta. Muri make, Dr. Justin Nsengiyumva ni inzobere mu bukungu kandi ni umuhanga mu bigendanye no gucunga imari, wagiye anyura mu mirimo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda no mu Bwongereza. Akaba yarashizwe imbere n'igihugu ngo ayobore iterambere ry'igihugu mu cyerekezo cya viziyo 2025. Uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga cyane, nyamara abantu benshi bakomeje kwibaza ese uwo yasimbuye yari muntu ki. Undi uyu mugabo wasimbuwe na Justin Nsengiyumva yari muntu ki? Justin Nsengiyumva yasimbuye Dr. Edward Ngirente wari minisitiri w'intebe kuva mu kwezi kwa Kanama 2017 kugeza muri Nyakanga 2025. Ngirente yakoze muri uyu mwanya imyaka 8, ariko yatakaje uyu mwanya muri 2025 ku itariki 23 Nyakanga 2025 ubwo Perezida Kagame yamusimbuzaga. Dr. Nsengiyumva Justin yatorewe kuba minisitiri w'intebe kuva mu itariki 30 Kanama 2015. Uyu yari afite udasimbuye. Uyu nguyu yatunganyije gahunda zitandukanye z'ubukungu, uburezi, ibikorwa remezo n'indi mishinga y'iterambere mbere yo kuva ku butegetsi.
ni ukuvuga mbere yo kuva kuri ubu mwanya, ni ukuvuga muri uyu mwaka wa 2025. Ngirente yashimiye Perezida Paul Kagame ndetse n'abaturage, ariko ntiyigeze asobanura zimwe mu mpamvu zatumye akurwa kuri uyu mwanya, ari nazo mpamvu abantu benshi bakomeje kwibaza, ese ni izihe mpamvu ziri gutuma Ngirente wahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda kugeza amagingo aya ngaya atakiri minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo utorwa na perezida bitewe n'icyizere amufitiye nuko yumva ko ashobora kuzageza igihugu mbere, niyo mpamvu yakuye kuri uyu mwanya. Reka ibi ngibi tuzabigaruke mu cyegeranyo cy'ubutaha, aho nk'uko bisanzwe njye twabanye uyu munsi ari Odette Uwingabire, akirokanye n'ubwo stay safe, be blessed, we love you.